Emina Jahović premijerno je danas prikazala spot za pesmu Nesanica koji prati i promocija njenog parfema Closer. Popularna pevačica Emina Jahović premijerno je danas prikazala spot za pesmu Nesanica. Ona ni ovog puta nije razočarala svoje fanove budući da su se društvene mreže usijale od šerovanja novog spota. Ceo spot također prati i promocija Emininog parfema. Ona je još prošle godine najavila da će na tržište lansirati parfem sa svojim potpisom, ali usred brojnih poslovnih obaveza koje je imala mirisna nota sa njenim potpisom morala je da sačeka. Emina Jahović je u kampanju promovisanja parfema, koji će se prodavati ekskluzivno u Lili drogerijama, uključila i svoj novi singl Nesanica. Inače, zanimljivo je da će Emina do kraja mjeseca promovisati svoj parfem u nekoliko gradova Srbije, gdje će se u pomenutim drogerijama družiti sa fanovima. Spot za pesmu Nesanica možete da pogledate tako što ćete kliknuti na link u opisu ovog snimka.